Kia ora, te iwi e haere ake nei I te karare. He karangatanga ohotata kua tau ki etahi o rohe. Nā te aha, nā te mea, e rangi whāwha ana te horapa o te ua maranga I puta noa I te ika a Māui I tēnei wā tonu nei. Kua tīmata, hai marika kua pānui mai te premia I te rā e tūwai te kōwhiringa pōti o te motu I tēnei tau. Me te whakatau a te māngai tōranga pū o mua o te rohe o te tai hauāuru kia mutu tāna mahi ki roto I te ao tōranga pū. Nō reira kei ngā wai whakaata kei ngā ipu kārea o te motu tēnā koutou katoa. He tangata I kāhakina kia ngaro, he karangatanga ohotata ki etahi rohe. E rangi whāwha ana te horapa o te ua marangai, puta noa I te ika a Māui I tēnei wā tonu nei. Kei te kimi tonu ngā prihimana, me ngā rotonga āwhina I te kaitaraiwa o te waka I kāhakina atu rā I te huarahi e te waipuke I te raki o tāmaki makaurau I te rānei. He ai ki ngā kai matapai huarere, kei te haere tonu mai te kino ake o te huarere. Ara, he kotahi marama o te ua ka heke iho I te wāpoto noa nei ki etahi o rohe. Ko te whakatūpato o kawa ia kia matāra, kia takatū hoki kei huarangatia. Kaua hoki e haere ki mea wāhi ki mea wāhi ki hea ake rā nei me nā kaore he take o te puta I te whare. Whero ana te tai o te taumata whakatūpato mo te ua marangai ki te tai tokerau. Arā ki pare hauraki, te waiariki me tūranga nui a kiwa. Karaka ana te tai o te whakatūpato ki roto o tāmaki makaurau me te matau a Māui. Nā e te iwi kei a mārena mane ngā kōrero o te wā e ahu mai ana I mahurangi, whananaki me hauraki. E whākatoa ngā whakatūpatotanga ua kei te taumata whero I tēnei wā ki te tai togerau. Ko te waipuke me te horonga whenua, te tino mō rea. Ko ngaro tētahi tangata I mahurangi I muri I te kāhakina o tōna waka e te awa. Heoi I puta wawe mai tētahi mai taua waka. You've been notified that a vehicle has gone into the river and we have one person outstanding. So at this stage we are just still in a searching mode and at this stage we haven't been able to locate anyone. Kei te rapu tonu ngā ratonga rauora I te kaitaraiwa I kawea e te awa. Utilising what we had to try and get safely into the river and just start to do some cursory checks of location of interest. E oi anō I whananaki e whakarite ana rātau I a rātau anō me te hono ki ngā whānau kei te rātaha I te takiwa o Whangaruru. Now this of course comes after some significant rainfall the last few days and that is the worry. Rain on rain. All the water's like high still. There's nowhere that it's gone, so yeah, I guess a little bit worried for our whānau and yeah, especially our whānau over in Whangaruru, very worried about them with the slips and that are going on over there. We're thinking about our whānau over the hill in this time and all those that have lost their whare and yeah, just kia kaha whānau. Kua tūwheranga tatau o whakapau mahara marae ki whananaki ki te hāpuri whānui. Today our people decided because of the weather, of course, and the major storms that are coming our way. And so we've decided to pull in our whānau, we're opening up the marae. If there's anyone around here in Whananaki on the coastline that needs to come in for some warmth, nice hot cup of tea, hot soup, and if you need to stay, we've opened up our marae. So we've got aunties, uncles that have come in, lending their time to come and cook, put food on the table for any of our whānau, anyone that is here in our coastlines that are impacted by the storms. Kua au katia te rori matua rua te kaumārima, kua motuhia a whitianga, kua noho wehe ngā hapori huri I pare hauraki, nā ngā waipuke me ngā awa, kua pupu ake. E aki ana te rākau whakamarumaru I te hunga ki te tai tokerau, kia whakaari te wawe I a rātau anō, I te mea, koe nei noa, te timatatanga. Mārena mane, te karere.
Hoi nō rei tiwi, ka whakawhiti ake tātou I nai nei ki tēnei o ngā māngai o te kaunihera a takiwā whānui o te tai tokerau kia Peter Tipene, kai aia hoki ngā kōrero o te wā mo te huarere e patu ana I tēnā rohe, I roto I te whānuitanga o te tai tokerau e te matua, e te rangatira mihi ana ki a koe, tēnā koe. Tēnā koe, Eskari, tēnā koutou katoa. E hoa, kei raro te takiwā whānui o te tai tokerau I te karangatanga o te oho tata I tēnei wānei, tēnā e aha ana te huarere I tēnei wānei I Wainganui I a koutou, e pēhe ana te kino. Me pēnei te kōrero Eskari, e papa ana te whatitiri, e hiko ana te uira, e patere mai ana tēnā mea te ua, o waipuketia ngā papaku, o horoa ngā parenga, e hama ti ana, te tai tokerau ara ki te rāwhiti, ki roto o Ngāti Wai I tērā taha o whāngarei, e tino taimahangi ana ngā hapori, ngā iwi, ngā hapu o reira. Kare kore mahitahi ana koutou o te kaunihera a takiwā ki ngā kaunihera a rohe, ki te āwhina I ngā whānau kua raru I tēnei tūmomo huarere nei. He ha ngā momo āwhina e tukuna atu ana e koutou ki ngā whānau. Mei kore tūpono ka puta te ihu o ngā whānau I enei raru huarere nei. Ai, haere au ki te kōrero, ki te tīma I te kaunihera a rohe I te ata nei. E ki ana o rātou ringaringa ki te mahitahi me e rā atu o ngā kaunihera o te tai tokerau. Ara ki ngā prihi mana ngā kai mahi katoa, ara ko reira anō ngā hoia e takatu ana ki te awhina atu I ngā tāngata, ngā hapori kia wātea tonu ai ngā rori, kia hono tonu rātau I tēnā mea te hiko, e whai kai ana, e whai wai ana, nā reira me āta tirohia te katoa o ngā hapori a akoa ko hea. Me te aha e te pāpā patua e te tai tokerau I tēnei wā o te tau. Tau atu, patua I te tai tokerau ki te huarere kino I tēnei wāhanga o te tau nei, te tīmatanga o te tau Pākehā. Hea te mahi, ka tāia e ngā kaunihera ārohe, ka tāia e te kaunihera takiwā, ka tāia rāne e te kāwanatanga, hei kaupare atu I te kino o te whiu, te taumaha o te whiu, a te huarere ia tau. Inanahi e skari haere maua mātou ko te minita, Mark Mitchell ki te tiro, te ata tiro I ngā tāngata, I haere mātou ki te marae o mokau I roto o Ngāti Wai, I reira apere hama te heamana, I reira rātou e whakaruru haungi ana e tērā o ngā marae. Nā reira, ko te mea I tino puta, ko roake tērā marae, e takatu ana ki te whakareri mo enei tūmomo whai āhuatanga. E hara ko tērā marae noiho, ko ngā marae katoa, e kahana ki te whakareri mo enei āhuatanga. Nā reira, ko reri ke rātou. Koe tēnā ko te tahi o te mahi o te kaunihera, o ngā kaunihera, ki te mahi mo te hapori, e hara mo te waipuke noiho, engari mo ngā ngaru nui, mo te rū whenua, mo he wena āhuatanga katoa, ko tōna riri mo enei āhuatanga. Mahi nui kei mui I a koutou, hei ngā rā e tū mai nei, e mihi ana ki a koe e te pāpā e pita o tira koutou katoa, o ngā iwi, o ngā marae, a whina nei ngā whānau kua raru I tēnei tū momo huarere o te wānei. Nā te mea e whakatata atu ana ki te rā o Waitangi me te mōhioiho I ngā tau tata nei, ko te rā o Waitangi ko koe ko te rā o Waitangi. Nō reira, ai rā nei ko rite koutou o te tai tokerau ki te manaaki anō I te tokomaha I tēnei tau nei ki Waitangi, hea hoki e tahi o ngā whakahaere hou ka kitea e te marea ki Waitangi I tēnei tau, ki o mōhiotanga? Ko tōna reri e skari, ko tahuri ke anō te iwi, I te mea ka tahi anō ka mutu te kaupapa mo te rua peka, engari me tahuri atu mo te rā o Waitangi, ka muia Waitangi I tēnā mea te tangata,
Ka haere mai te kāwanatanga ko tōna tikanga me tai mai te pirimia. Nā reira, hono ko taua āhua rāno kia mahara ake ko te tiriti o Waitangi, te tino kaupapa, e hara ko te tahi atu kaupapa ke. Nā reira, haere mai e te iwi, mo tēnā rā wiki nui. Tika tau, wiki nui, nā te mea, ko te katoa te wiki a huatuana ki te rā o Waitangi. He wā whakahirahira katoa, he rā whakahirahira katoa. Mihi ana kia koe e pita e te pāpā e te rangatira, mihi ana kia koe i o kōrero katoa, ko puta mai nei a koe ki te karare i tēnei rā. Nō reira, ngā aroha nui, ngā manaakitanga nui, anei e rere atu nei kia koutou o te tai tokerau. Hei koro wai mō koutou i roto i tēnei wā taumaha hārukiruki. E mihi ana kia koe, e hoa, tēnā koe. Tēnā koe, kia kaha tātou, kia tūpato, kia rara. Kāti, kua pānui mai te primia i te rā e tū ai te kōwhiringa pōti o te motu. Arā, ka tū a te noema. I o tautahi te primia e ki ana ki te motu. Hei te tuawhitu o noema ka pōti tātou. I o tautahi te rōpū nā hinara e hui a tau ana i ngā rā e rua nei. Ko ia te hui tuatahi a ngā kai tōranga pū o te rōpū i wāhi ke atu i te whare pāremata. So today, I'm continuing the recent tradition of setting the election date early in the year to ensure that New Zealanders have certainty. And so with that, I can announce that the 2026 election will take place on Saturday, the 7th of November. With National, New Zealanders get a party with a plan to fix the basics and to build the future for all Kiwis and for all generations to come. And we've proven that we can deliver on it. Ka mutu te pāremata a te marama o Hepetema, kia wāte ai ngā kai tōranga pū ki te pati pōti i a tātou kia rātou. Kia pute rāno hoki ngā kupu o kawa mo te kōwhiringa pōti a te Oketopa kātahi ka tīmata pū te wā pōti 2026. Nā koia te māngai o mua o te whare pāremata, no te rā tonu nei i puta mai ai te whakatau. Ia Adrian Rurafe o Reipa ka ritaia ia i te ao tōranga pū hei mua atu i te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā Rurafe ki te hui ātau a Reipa, kei te ritaia ia a te rā marama ka heke i hoia ki raro. Hei tāna he hōnore nui mōna kia tūia hei kai tōranga pū mo te rohe o te tai haua aru ki te whare pāremata. E iwa tau ia e pupuri ana i taua tūru i ngā wā o mua. I ngā tau e ono nei, ko eke ia ki ngā tūranga teitei o te whare, pēra i te tūranga o te māngai o te whare pāremata. Ko te rā o Waitangi, te rā whakamutunga mō Rurafe ki ngā mahi tōranga pū. Nō reire te iwi hei muri ake i ngā whakatairanga ka whakawhiti atu tātou ki a pōtaka maipi. Ka iaia hoki ngā kōrero o te wā mo tā te iwi Māori urupare ki ngā whiunga huarere o te wā nei. Kia mau tonu mai. Taki hoki mai anō ki te karare i tēnei rā, kei te hui ngā kaiarahi āiwi me te kāwanatanga i tēnei wā tonu nei, ki te ata whiriwhiri mea harātau, kia kaua ai e tino kino rawa atu te aneatanga āwhā ki ngā hapori o te tai tokerau, hauraki me te waiariki. He maha ngā whānau Māori kei aua takiwā e noho ana, ka whakawhiti atu tātou ki a pōtaka maipi i nai nei rāwatahi, ko tāna manuhiri rangatira. Pōtaka kei a koe. Tēnā koe te manahau kei takutaha i tēnei wā ko te kaiwhakahaere o te arataura, ko Tuku Roirangi Morgan tērā, nō reira tuku ko te kaupapa matua e whiwhiu haere ana nei te motu, ko te heke o te ua, ko te raru ki ngā whānau nei. Koe rā, nō reira ko karanga hui ahau, kia piri mai te minita i Mark Mitchell, me ngā rangatira puta noa i te motu, e pēhi nei i ngā whakawhiu o tāwhiri mātea. Ko ngā rangatira o te tai tokerau, o hauraki, o waiaweka, o te whakatohea, o te tai rāwhiti. Koe rā, me ngā kokonga o te tai tokerau, koe rā te whānuitanga o ngā rohe, ko waipuketia, kua tūkinu hea ngā whakawhiu o tāwhiri mātea. Nō reira, ka hui mātou i te hehene. Ki te i runga anō i te kaupapa o te mahitahi me te krauna. Me pēwhea e tātou te āwhi nātu i te unga
e tūkeno hiane e ngā whiu, i ngā whakawhiunga o tāwhiri mātea. Kare ko atu, koe rā te kaupapa. No reira, hea i karanga hea i tēnei hui ki te whakatōpū i ngā rangatira. Te whakapuno anau i na kore mātou e mahitai me te krauna ka toimaha te wāhanga ki a tātou. Nea, no reira, he kaupapa anō, he mahi anō tō te kāwanatanga. Me wā tātou mahi i roto anō i o tātou rohe. Me ko tahi tātou. Kauka tātou e pōhehe ko te oranga anō, kei o tātou ringa anahe. Me mahi tahi tātou me te krauna. Kua karanga hia te rā mo te pōti āmotu, mo te kōwhiringa pōti āmotu, hei te tuawhitu o Noaima o Whakaaro. Ka paira. He tohu o te wā kia matara tātou, kia manawa nui tātou te ao Māori. Tuatahi ki te aki i te hunga kārano ke rehitatia. Ki te pōti, me pōti katoa tātou. Tuarua, koe nei te wā, kia kotahi tātou ki te turaki i tēnei kāwanatanga. Koe rā ngā tino whainga, i muri mai te whakataunga o te pirimia, ko te whiti o Noema, koe rā te rā, hei pōti mā tātou. Hei a pōpō ka haere koe ki roto o rātana mo te hui nui, tuatahi o te iwi Māori. Hea ngā kaupapa kei te kawea, ki runga i te marae o rātana. Ko te kaupapa matua, ko te kaupapa i kōkirihia i whakarewa ke te kuini Māori. Me te ariki nui ngā waihono i te pō. Ko te tahua pūtea, ka whakaarake, hei whakatōpū, i ngā tōpito e whā o te motu nei. E ngā iwi katoa o te ao Māori, ke whakatōpū hia tātou. A tātou pūtea ki te wā e kotahi. Kia whakarewa ke tēnei tahua pūtea. Mā reira, ka tāia e tātou te whai i tō tātou mana Māori motuake. Kia tika i tērā kōrero, mā te huruhuru te manu kārere. Ko eke te wā. Kia kotahi ai tātou, a tātou pūtea. Ki te whakatinana hia i ngā tino kaupapa, i ngā tino whainga, a tēnā iwi, kia tinana hia mai. Ki runga anō i te motu nei, me te ātarapu i ngā hoa haere o tā wāhi, ko ngā iwi take o te ao. Koe nei te wā. Taku pātai whakamutunga ko puta te kōrero te mema o te rōpū reipa, no rātana, i tuia mō tērā rohe i roto i ngā taunei, ko ia anō ki te pika i tōna wā ko Adrian Raruwhe tērā, kua rihaina, kua ritaia, hei te marama e tūmai. Me mihi atu kia Adrian Kātika. Koe anō te ringa kaha i kawea mai ngā tūmanako, a tōna hāhi, te hāhi rātana, me tōna rōpū, a te rōpū reipa. Mai te wā e tīmata taino mai ki tēnei rā, kua tō te rā ki aia. Nō reira, ko te kaupapa nui mā te rōpū reipa, he rapu i te tangata, ka tāia e ia te kawe i ngā mahi a te hāhi rātana. Kei roto anō i ngā hitori o te rōpū reipa, o te hononga, o te rōpū reipa a Savage, kia wirimu tau pōtiki rātana. Nō reira, me matara te rōpū reipa, kia whakatinana hi ai, te tūmanako a wirimu tau pōtiki rātana me te rōpū reipa, kia haere tonu tēnā āhuatanga, tēnā kaupapa hira, a ngā tau kei mui a tātou. Ka kite tātou mena ka whai mana tēnā hononga a te rōpū reipa, a te hāhi rātana, a pōpū ake nei. Nō reire mihi ana kia Adrian moana whakapaunga wera. Moana mahi oti i te wā ia i roto i te parepare mata. Tēnā koe tuku kia whai wāhi te kōrero mai, tēnā koe otira, tēnā koutou, kei a koe te wā, eskari.
Ka mau te wehi o tēnā uiuitanga pōtaka, he maha ngā kaupapa I tākina mai rā e kōrua. Ko te pū kōrero rā ko tuku Morgan ka mihi kia kōrua tahe. Ka ti e tiwi hei muri ake I ngā pānui hoko hoko. Ko te kaupapa mā tuatua o te wā. Ko te huarere me o nā huatanga o nā neke neke hanga. Kia piri tonu mai ki te karere. E kare mai e whai ake nei ko ngā tohu huarere. Nō reire tiwi, koe nā tātou kohinga kōrero I tēnei rā e mihi ana kia tau te Māori tūrou Hawaiki. Ko te reo